Nakon incidenta koji se dogodio sinoć, Ena Čulić se suočava sa ozbiljnim emocionalnim problemima. Ena Čulić nije očekivala da će saznati da je Jovan Pejić Peja posle sinoćne žurke razgovarao sa Ivanijom Bajić, što je izazvalo njen gnev. Ova informacija je bila kap koja je prelila čašu i Ena je, obuzeta besom, odlučila da potez sa flašom vode bude njen način da iskaže nezadovoljstvo. Ena je otrčala po flašu vode, spremna da ispoliva Peju, što je zapravo i učinila. Danas, Ena deluje potpuno izgubljeno, nepomično gleda u jednu tačku i ne progovara ni reč. Ovaj njen stav ukazuje na duboku unutrašnju borbu i očaj, što dodatno zabrinjava njene prijatelje, ali i porodicu, koja joj je već skrenula pažnju na ponašanje s obzirom da je u vezi sa Pejom totalno izgubila dostojanstvo.